الحمد لله الذي جعل القرآن العظيم هدى للمتقين وسراجا منيرا وأنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي لما فيه الخير صلى الله عليه وعلى آله وصحابته المهتدين بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واحذروا من التفريط في كتاب ربكم فإنه نوركم وصراطكم المستقيم وبه تعرفون الحلال والحرام وتثابون على تلاوته الحسنات الكثيرة فلا تهملوا خير دنياكم وأخراكم قال الله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ويقول سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر kana mashhuda. Ikuzo gusingizwa byuzuye nta wundi bikwiriye uretse uwo gusengwa we wagize Qur'ani ntagatifu umuyoboro w'abatinya Imana ndetse ayigira itara ry'urumuri yayimanuriye intumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wasallam amahoro amubeho n'umugisha wa Allah subhanahu wa ta'ala yayimumanuriye kugira ngo ibe ku biremwa byose urwibutso umuburizi n'umuyoboro. Ndahamya ko nta mana ikwiriwe gusengwa uretse uwo gusengwa Allah wenyine nta bangikanywa n'icyo ari cyo cyose. Ndahamya kandi ko Muhammad ari umugaragu we akaba n'intumwa ye umuvuga butumwa wogagije ubutumwa bufite akamaro n'ibyiza Mana muhundagazeho amahoro n'imigisha nabo mu rugo rwe n'abasahaba be ndavuga basangira ngendo be abamukurikiye bakakurikira Qur'ani ndetse n'imigenzo ye amahoro n'imigisha byinshi bibasakareho. Nyuma y'ubusabe faya ibadallah bagaragu ba Allah ittaqullaha ta'ala nimutinye Allah nimwubahe Allah wahdharu min tafriti fi kitabi rabbikum mwirinde kuba mwagira ubunebwe mu kwita ku gitabo cya Nyagasani wanyu fa innahu nurukum iki gitabo gitagatifu cya Nyagasani wanyu cyo nurumuri rwanyu fa innahu nurukum nurumuri rwanyu wasiratukumul mustaqim ni nacyo nzira yanyu igororotse wa bihi ta'rifuna alhalala wal haramu muri cyo mubasha gutandukanya ikizira n'ikiziruwe watuthabuna ala tilawatihi kubera kugisoma murabihemberwa alhasanatil kathira tuthabuna ala tilawatihi alhasanatil kathira kugisoma mubihemberwa ibihembo byinshi fala tuhmilu khayra dunyakum wa ukhrakum bityo ntimunebwe ibyiza biri mu gusoma Qur'ani mu buzima bwanyu bwa hano kuri iyi si ndetse n'ubwejo ku munsi wa nyuma. Allah yaravuze mu gitabo cy'igitagatifu agira ati innal ladhina yatiluna kitaba Allah mu byukuri babandi basoma igitabo cya Allah wa aqamus salata baganasari wa anfaqu mimma razaqnahum bakanatanga mu byo twabagaburiye sirran wa alaniya bagatanga sadaka na zaka. Hano ijambo sirran yani bihi sadaqa wa alaniya tani biha az-zakatu. Hano igisobanuro terminologically kivugwa hano ntabwo ari linguistically ntabwo ari mu rurimi ahubwo ni terminologically igisobanuro mu rurimi kiravuga ngo mu byukuri babandi basoma Qur'an bagasari
bagatanga mu byo twabagaburiye mwibanga cyangwa se ku mugaragaro, sirran mwibanga, wa alaniya cyangwa se ku mugaragaro. Ariko mufassiruna al-Qur'ani al-Karim, abasobanura Qur'ani ntagatifu, qalu sirra bimana sadaqa, bavuze yuko gutanga mwibanga ari ugutanga isadaqa, wa alaniya naho gutanga ku mugaragaro no gutanga zaka. Bisobanuye iki? Bisobanuye yuko zaka iza igatangwa ku mugaragaro. Umuyobozi ushinzwe kwaka zaka araza akabaka zaka mu mitungo yawe ukayimuhereza, ariko mwibanga ni hahandi utanga ukuboko kwawe ntikumenye ukuboko kw'iburyo icyo kwatanze, ukw'ibumoso ntikumenye icyo kwatanze. Aho ni ibanga. Ibanga rero rikorwa ku isodaka, waho umuntu ukayimuha mwibanga, ntukurikizeho amagambo yo kuvuga ngo ninjye naguhaye, ninjye nagufashije kuva aho uri ukaba ugeze mu cyiciro runaka. Hano rero abasobanuzi ba Qur'an bavuga yuko wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, mu byukuri babandi basoma Qur'ani bagasari bagatanga mu byo twabagaburiye mu ibanga no ku mugaragaro. Hano bisobanura sadaka na zaka. Abakora ibyo rero yarjuna tijaratan lan tabur, nta kindi babikorera ahubwo ni ubucuruzi butazahomba, biringiye mu mitima yabo mu kwemera ko mu kwizera kwabo. Usoma Qur'an nta kindi ayisomera kugira ngo azabone ibihembo bitazagira igihombo. Ibihembo bitazagira igihombo ni wa wundi usoma Qur'an lillah, ntabwo ayisoma kubera gushaka icyubahiro hano kuri iyi si. Ni wa wundi usari, ntabwo asari yirengagiza iswala, ntabwo asari uko yishakiye, nta nubwo asari ngo bamubone ko yasayi, bal ahubwo asari kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anfaqu mimma razaqnahum, akanatanga mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yamuhaye, sirran mwibanga, wa alaniya no ku mugaragaro. Yarjuna tijara, yiringiye kuzabona inyungu y'ibyo akora mu bucuruzi bwe budahomba. Allah subhanahu wa ta'ala iyi aya agaragaza yuko gusoma Qur'an ndetse no gusari no gutanga ari ubucuruzi. Ubwo abashaka ubucuruzi uyu munsi wa none mucuruze, kuko ejo bundi dufite ingando za Qur'an. Abana bacu barajya gusoma Qur'an, barajya kurushanwa muri Qur'an competition kuri 28 z'ukwa 12. Ejo bundi ingando ziratangira. Abashaka rero ubucuruzi budahomba, umwanya n'uyu nguyu, aya mahirwe ntabacikane. Anfiqu mimma razaqnakum, ngaho nimutange mu byo twabahaye, mubitange mukora ubucuruzi. Yarjuna tijaratan lan tabur, mushaka mukora ubucuruzi butazigera buhomba. Ubwo bucuruzi ntibuzahomba bavani wa Islam. Wa yaqulu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kongera agashimangira ikijyanye n'iswala ati aqimis salata liduluki shams, hozaho iswala mu gihe izuba ryerekeye iburengerazuba, ila ghasaqil layl, kugeza mu mwijima w'ijoro, wa Qur'an al-fajr, kandi munasome Qur'an yo mu museke, Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, kubera yuko Qur'an yo mu museke izahamya koko mwayisomaga ku munsi w'imperuka. Wa wundi wabyukaga ijoro akabyuka mu gicuku akoga agatawazi agashaka isuku agasoma Qur'ani mu museke, Qur'ani izamubera umuhamya. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, Qur'an al-fajr izaba umushahidi. Hano Allah subhanahu wa ta'ala ati inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, ngo musome Qur'an yo mu museke, kuko Qur'an igihe cyo mu museke ishengererwa n'abamarayika. Abamarayika bahari bakurikiranye icyo gisomo cya al-fajr, bakurikiranye basoma Qur'ani, bakurikiranye bigishanya Qur'ani. Yo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igira iti wa majtama qaumun fi baytin min buyutillah, ntabwo
abantu bazateranira mu nzu umwe mu mazu ya Allah, yatiluna kitab Allah, basoma igitabo cya Allah, wa yatadarasunahu bainahum, bakigishanya, illa nazarat alayhimus sakina, Allah subhanahu wa ta'ala kirazabahemba uretse yuko azabamanurira ituze, wa ghashiyatuhumur rahma, akabagirira impuhwe, wa haffatuhumul malaika, abamarayika bakaza bakifatanya nabo, wa dhakarahumullahu fi man indahu, Allah subhanahu wa ta'ala kabarata mu biremwa bye byo hejuru. Wa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nanone intumwa yacu Muhammad amahoro n'imyisha by'Imana muhoreho yaravuze, as-siyam wal Qur'an yashfi'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah, igisibo as-siyamu, igisibo dukora, wal Qur'anu, ni Qur'ani ntagatifu mureba hano imbere yanyu, yashfi'ani, bizabatakambira, bizabingingira Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, ku munsi w'qiyama, ku munsi w'igihagararo. Yaqulu as-siyam, ngo igisibo kizahaguruka kivuga giti, ayi rabbi, ayi nyagasani wanjye, mana'atuhu at-ta'ama, namubujije ibyo kurya bye, washahawati bin nahar, namubujije ibyo kurya bye, mubuza n'ibyo umutima urarikiye kumanywa, fashaffi'ini fihi, girire impuhwe mubabarire. Wa yaqulu al-Qur'an, ngo naho Qur'ani nayo izagira iti, mana'atuhu an-nawma bil-layli, namubujije gusinzira mwijoro, fashaffi'ini fihi, mugirire impuhwe mubabarire. Qala fayushfa'an, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam iravuga iti, ngo hanyuma aba bantu basibaga bakanasoma Qur'an bazagirirwa impuhwe kubera gusoma Qur'an no gusiba. Qala alayhi salatu wassalam, nanone intumwa y'Imana amahoro n'imyisha by'Imana bimubeho yaravuze iti, adibu auladakum ala thalathi khisalin, mutoza abana banyu ibintu bitatu, hubbu nabiyukum, gukunda intumwa yanyu, wa hubbu ahal baitihi, no gukunda abantu bayo, wa qira'atul Qur'an, no gusoma Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi, kubera yuko abikoreye Qur'ani cyangwa se abahetse Qur'ani, abafite Qur'ani mu mitwe yabo, abafashe Qur'an, fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah, abazaba mu gicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la dhilla illa dhilluhu, ku munsi nta kindi gicucu kizaba kiriho uretse igicucu cya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi riwayatin ukhra, nanone mu yindi riwaya, man qara'a al-Qur'an, wa wundi wasomye Qur'an, wa ta'allamahu, akayigisha abandi, wa amila bihi, ndetse akanayishyira mu bikorwa, ulbisa yawma al-qiyamah tajan, wazambikwa ku munsi w'imperuka ikamba, min nurin daw'uhu mithlu daw'i ash-shams, ngo iryo kamba rizaba ribengerana rikoze mu rumuri, ruzaba rumeze nk'urumuri rw'izuba. Wa yuksa walida, ngo si ibyo gusa ahubwo n'ababyeyi we bazambikwa, wa yuksa walidahu hullatan, ngo n'ababyeyi be bazambikwa amakanzu abiri ageretse, la yuqawwamu bihima ad-dunya, ngo ayo makanzu bazambikwa bazabashashagirana kandi abengerana, amakanzu yo mwijuru adashobora kuba yagereranywa n'amakanzu ya hano kuri iyi si. Bayaqula, ngo bavuge bati, bima kasina, kubera iki twambitswe aya makanzu, n'iki twakoze kidasanzwe. Bayuqal, ngo abamarayika bababwire bati, bi akhadhi waladikum al-Qur'an, nukubera yuko abana banyu bafashe Qur'ani bakayigenderaho, bakayifadhi, bakayishyira mu mitwe yabo, bakayishyira mu bikorwa, bakayigishanya. Fa an Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, Allah subhanahu wa ta'ala mwishimire we n'umubyeyi we, ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, muni hadithi yakuye kunwa imani wazamoro migisha yaravuze iti, iqra'ul Qur'ana, nimusome Qur'an, fa inna Allah تعالى لا يعذب يوم القيامة قلبا وعى القرآن, وكبير يقول الله سبحانه وتعالى كمونسي ميروكا نزيجر أهنا نزيجر هبهنو umutima witaye kuri Qur'an ukayisobanukirwa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an azim wa nafani wa iyyakum bi dhikri hakim, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. الحمد لله الذي أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين بشيرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من الكفر إلى الإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،
قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ikuzo gusingizwa nta wundi bikwiriye wo gusengwa Allah we wamanuye Qur'ani akayimanurira umugaragu we kugira ngo isi yose ayibere urumuri ndetse n'umuburizi ndahamya ko nta Imana ikwiye gusengwa uretse Allah uguhamya ku ntandukanya nibangikanyamana kunshira muri iman ndahamya ko Muhammadi ari intumwa ye ndetse akaba n'umugaragu we Mana muhundagazeho amahoro n'umugisha byawe nabo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashiyati Allah iyi Qur'ani yo tuza kuyimanura tukayishyira ku musozi wari kubona wa musozi wibombaritse lara'aytahu khashi'a wari kubona wa musozi wibombaritse mutasaddi'a ugasatagurika min khashiyati Allah kubera gutinya Allah subhanahu wa ta'ala wa tilkal amtharu nadribuha linnas nguizo ingero duha abantu la'allahum yatafakkarun kugira ngo batekereze bashishoze fa fadlu ta'lim al-awlad al-Qur'an kathira bagaragu witeka ibyiza byo kwigisha abana bacu Qur'ani ni byinshi minha qala sallallahu alayhi wa sallama muri byo ni hadithi twavuze haruguru intumwa y'Imana Muhammad sallallahu yavuze iti man qara'a al-Qur'an wa ta'allamahu uzasoma Qur'an akayigisha wa amila bihi ndetse akanayishyira mu bikorwa ulbisa yawm al-qiyamah tajan wazambikwa ikamba azambikwa ingofero ishashagirana azambikwa ikamba min nurin yo mu rumuri dawuhu mithlu dawu shams urumuri rwayo ruzarumeze nk'urumuri rw'izuba wa yuksa walidayhi hullatayn yewe bambikwe amakanzu abiri ageretse la yuqawm bihima ad-dunya wa yawma kanzu bazambikwa ntabwo azabasa n'amakanzu ya hano kuri isi bayaqulan hanyuma bavuge bati bima kasina kubera iki twambitswa ya makanzu ukunu gutangara ko babyeyi bazaba bavuga batese n'iki twakoze kugira ngo twambikwa ya makanzu kumbi ntibazi ko ubwo bigishaga abana babo Qur'an ubwo bafataga igihe cyabo bigisha abana babo Qur'an cyari igihe gikomeye cyane kuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubera iyi mpamvu rero bazavuga bati ese twambikiwe makanzu hanyuma babwirwe bati fayuqal babwirwe bati bi akhadhi waladikum alquran nukubera yuko mwatoje abana banyu gusoma Qur'an sahahu al-Hakim wa wafaqahu adh-Dhahabi i hadithi yagizwe imamu na Hakim ndetse na Dhahabi yemeranywa na Hakim kuri hadith fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ishtarata as-salah fi al-walad ikindi cya kabiri kigaragaza agaciro ka Qur'an n'ibyiza bya Qur'an nuko intumwa yacu Muhammad imani hoze mu yagize sharti yo gutungana k'umwana ndetse yanagize sharti kuguzasabirwa n'umwana igihe umubyeyi we yitabye Imana yuko umwana wabaye intungane kubera Qur'an uwo ngo azasabira umubyeyi we idua ikakirwa nyuma y'Imana iti idha mata ibn adam iyo mwene Adam apfuye inqata amaluhu illa min thalath ibikorwa bye byose birahagarara nta kindi yongera guhemerwa illa min thalath yereka ibikorwa bitatu gusa wa dhakara sallallahu alayhi wa sallam minha muri byo bikorwa bitatu numwe y'Imana yavuze aw waladun salih cyangwa se umwana mwiza yad'u lahu uzasigara usabira umubyeyi we umwana mwiza nuko azaba yarasomye Qur'an umwana mwiza nuko azaba yaratojwe n'ababyeyi be gusoma Qur'an uwo ni uzasigara asabira ababyeyi bityo rero niba mushaka gusiga umugirage mwiza mutoza abana banyu gusoma Qur'an taqirru aynuka wa anta tasma'u wa tara ihtimamat ibnika wa ibnatika wa kulluha munsaba fi hifdhi Qur'an mu byukuri ushimishwa cyangwa se amaso yawe anezezwa no kubona no kureba umwana wawe arimo yita kuri Qur'an ushimishwa no kubona umwana wawe yita kuri Qur'an kulluha munsabatu fi hifdhi Qur'an iyo ashize umwete wose mu guhifadhi Qur'an wa kam hafidha ukareba uburyo hifadhi wa ilahi aya qara'a ukareba aya asoma za Allah wa hum bihadha yunshauna fi turuqil khair hanyuma umwana umeze gutya
mu by'ukuri inzira zose abarimo ni inzira z'ibyiza ba'idan anil inhiraf uwo mwana batandukanye n'ababandi bataye umuco wa dawa'ihi n'impamvu zose zatuma atakaza umuco wa hadhihi ni'matun azima. Iyi nema rero ni nema ikomeye cyane bagaragu b'Uwiteka tuba yacu reka tuyisoreza ahangaha tubabwira yuko hari igikorwa cy'ingando tumara gusari buri wese yitange uko ashoboye uko Allah subhanahu wa ta'ala yamushoboje kugira ngo dushyigikire igikorwa cya gahunda z'ingano za Qur'an ndetse n'amarushanwa ya Qur'an ateganyijwe kuva kuri 28 nkuko nabibabwiye muri khutba yanjye ya mbere. Allah wa sallu ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين المبشرين بالجنة وعنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك وأعداء الدين. اللهم اجعل كل من حضر خطبة هذا مغفورا له يا رب العالمين. اللهم كن له معينا اللهم كن له ناصرا اللهم كن له معينا وناصرا يا رب العالمين. يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا رحيم يا رحمن يا ذو الجلال والإكرام. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه لا إله إلا أنت نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من شرور الشيطان وشركه. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال بفضل سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله